again. Fazli, yo di men ay mwen son égal. Paske yo we apre mi bagay lor. Yo di men ay mwen pa éclairé. Paske sou Facebook li balage foto akilo. Kite ma ke garem nan. Yo me kite ma ke garem nan. Kite ma ke garem nan. Kite ma famba éclairé nan. C'est pas des palais li mena yo pale nan tête li. Yo til sa la pou te fè akse le mex fi. Ou deja konen nan tout pays a jade l'autre fi. Ou même s'il va l'on pas fonti sorti. Yo til yo selek panek nan 21e c'est ça. Yo til se li même kapouan l'on va di pa Juliette ça. Yo til eske sa li ka fin chanje moun pou isa. Ki di se mwen li del pa pem tene sa yo di ya. Yo di men ay mwen son égal. Paske yo we apre mi bagay lor. Yo di men ay mwen pa éclairé. Paske sou Facebook li balage foto akilo. Kite ma ke garem nan. Yo me kite ma ke garem nan. Kite ma ke garem nan. Kite ma famba éclairé nan. Yo di pou l'éclairer tout côté le passé, faut que les fait basse. Yo di pou l'éclairer tout côté le passé, faut qu'il te casse. Yo di te pou nek ki gen kop ki cheke l faut que li gère li. Yo di fol ka maje takse tout ti blode ta kou DGI. Yon ti photo la pel va pointi bouche yo dil ba à la mode. Yon ti photo la pel va to de pel yo dil ba à la mode. Mwen konsan le remem yo pa kompren nou. Yo di pou l'éclairer fok li te kare me fam nou. Yo di men ay mwen son égal. Paske yo we apre mi bagay lor. Yo di men ay mwen pa éclairé. Paske sou Facebook li balage foto akilo. Kite ma ke garem nan. Yo me kite ma ke garem nan. Kite ma ke garem nan. Kite ma ke garem nan. Kite ma famba éclairé nan. Mwen me li remem me bagay moun ki ka chanje sa. Anpil moun ki pa ka rit reme, se den bagay to éclairé sa. Yo se esclave de la mode ki ve yo vin victime. Li pap chanje a vin ba bezwen vin dil. Oh, 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 oh.